Mi smo navijači Željezničara i... Što sam dobio? Mi smo navijači Sarajeva. I naravno da smo puno bolji od Željezničara. Isuse, šta je ovo? Isuse. Svi znamo da smo mi puno bolji od Sarajeva. Imamo više pobjeda protiv njih i općenito smo bolji klub od njih. Daj da vidimo šta još ima za pokazat. Mi smo navijači Sarajeva. I naravno da imamo najveći stadion u ligi. A možda... Isuse. Kao prvo, imamo najveći i najbolji stadion koji nije zapravo vaš, nego je od grada. A kao drugo, mi smo ti koji imaju vlastiti stadion. I budimo realni, on je puno ljepši. I ajmo vidjeti kaj su još dodali loše. Navijači Sarajeva. I naravno da imamo najbolje utrase. O moj Bože, kaj je ovo, Isuse?